A fi di Lily. Heddiw yma, rydyn ni ar y ffordd yn y Cariw i Oldahau i weld Endocrine. When I looked into your eyes, I guess I didn't recognize who we are and all that we can be. Sometimes it's hard to find yourself, but it's worth it in the end. 'Cause in your heart is where it all begins. We gotta be bold, we gotta be brave, we gotta be free. We gotta get loud, making that change. You gotta believe. We'll look deep inside, and we'll rise up and shine. We can be bold, we can be brave, let everyone see. It starts with you and me. It starts with you and me. It starts with you and me. There's something special that I've learned. It's together we can change the world. Everybody's got something they can bring. When you take a look inside yourself, do you wish that you were something else? But who you are is who you need to be. Sometimes it's hard to find Rydyn mewn na ni. 'cause in your heart is where it all begins. We gotta be Dyna ni bod dwi wedi gael ei wneud. Ges i tynnu gwaith. Oedd y fraich fel y fens ddim yn gweithio. Felly, o'n i gael o yn brysau. everyone see. It starts with you and me. It starts with you and me. It starts with you and me. If we all can do our part, we know that it can be the start to bring about the difference that we need. Yeah. I promise we can work this out. I promise we can see it through. Don't you know it's up to me? It's up to me and you. We gotta be bold, we gotta be brave, we gotta be free. We gotta get loud, making that change. You gotta believe. We'll look deep inside, and we'll rise up and shine. We can be bold, we can be brave, let everyone see. It starts with you and me. Helo, rydyn ni nôl adra wan ar ôl fod yn Oldahau gael diwrnod prysur. Felly heddiw mae yn Oldahau nes i weld Dr Blair, sef endocrinologist. Dwi'n siŵr os dwi'n deud y gair yn iawn, ond mae'n anodd i ddeud. Mae hi'n dweud bo fi'n rili da yn fy hun, bo fi di tyfu a bo mam yn deud bo fi bod o yn hawdd iddi fi gerdded, fel bo fi gallu mynd am dro chydig mwy hir na fel o'n i. Ac oedd Dr Blair, oedd hi'n deitha fi tro dwytha oedd hi'n gweld fi, blwyddyn dwytha, dwi'n siŵr. Ac oedd hi'n deitha fi, faint allan o 10 o'n i, swn i ddeud, o'n i di deud tua 4-5, wbath fel yna. Ond nath i ddeitha fi heddiw fyd, a o'n i'n deud tua 7 neu 8. Ti'n mwyn ffantastig. Ela, ti di bod y ddewr iawn heddiw? Wel do, oherwydd nath Dr Blair nath i yrru fi i gael profion gwaed a felly nath nhw wneud yn y fanna heb cream, heb spray, mond y peth bach na i llnau o, a wedyn y prynu fewn y syth. Nath o mewn stingio chydig bach. Wel, nes i wneud o
Nath o ddod i fewn, ond yn anffodus oedd y fens ddim yn gweithio. Felly, o'n i gael tynnu fo o'na a wneud o ar y bus yma. Wedyn, oedd hon ddim yn gweithio hyn o da, nath na chydig o waith dod, ond oedd yn dda iawn. Felly, oeddwn ni gorfod mynd i'r bus yma wedyn ar llaw arall. Wedyn, nath hwnna orffan o'n dda iawn. A wedyn, o'n i'n mynd i'r car yn ôl i ar ei ffordd i mynd adre efo dau blastar mawr ar fy mysaid. Ac ar y ffordd adra, geisio be gefon ni? Gafon ni KFC! Ond siŵr bod chi'n gwybod yna, herwydd dyna beth da ni'n gael bob tro. Felly, mae pawb wedi blino fama rwan. So, rydyn ni am fynd i gysgu. Dwi heb di blino. Dwi yn. Ta-ra!